ikaze hano kuri Ama G The Black Official. Munsi muri kumwe no ex w'abanebwe nk'ibisanzwe. Hano kondeba arama white gusa. Turi kumwe na Mr. Ama G The Black Official. Kuri channel ya Ama G The Black Official. Oji. Ama G. Yewe. Salam. Fresh amakuru. Makuru ni meza. Umunsi ndi kuvuga ko mbona ari mu white gusa. Tubaye ko barabizi. Barabizi. Umweru ni ibara ryiza. Ubundi baravuga ngo Imana ngisa umweru, ngo Imana irera. Imana de se kwikura. Bimeze bite se? Bimeze neza. Ndi kubona twagiye gusura umuntu hano. Abantu rero tugiye kubabwira. Hari ibintu tujye tuvuga. Tukaba tuzi ko turi kwamamaza ariko hari n'abantu bumva ibyo tubabwira bakabishyira mu bikorwa. Yego. Ubu twaje hano ku muntu, ku muturage. Yego. Waje kutwereka icyo byamufashije, ibyo twavuze, icyo byamufashije. Yego. Ntago namuveba yanyweye akaesanse. Ntago yavuze ati munywa akaesanse muze murebe mumbwire wa Gwana. Yego. So rero ubu hano turi urabona ko ari kubaka biraro. Biciriritse. Kumvisha umuntu uvuze ibintu bizima natwe tumugeraho. Kugira ngo rero twakwinjira ariko tukareba wa Gwana. Yego. Ariko uri kubona ko si ngombwa ko ngo gushaka ngo amafaranga numvishe ambwira ngo nubatse ngo ibero biciriritse ariko ndi kubona birenze. Birakaze ahubwo uyu muntu ngo biraciriritse ariko ndi kubona birenze. Hano hantu rero ni hagari. Yandi nakubwira ushobora kuba ufite ubutaka ariko atari ngombwa korora muri bya biraro bigiye ngo bikaze cyane. Yego. Ufite ubutaka wakorora everywhere. Uko bwabungana kose. Wakorora. Ariko nanone utabufite Ama G. Utabufite nanone wakorora dukoresheje uburyo bwa Yego. Tuzagenda rega dukora step by step. Ahangaha hano wa mbere tugezeho. Nawe ndi kubona afite bwa bwirinzi bw'umuti. Inzu kandagire mu mazi. Ni hamwe. Warabwiye ngo icya mbere ni isuku mu nkoko. Yes. Birango twageze veterinary wacu we baramuzi. Veterinary mwazaje. Abazirimo nguyu. Asa noneho ko ndabutuduko kare twiza. Ni twiza so tubiwa uyu muntu agomba kumba nk'udukoko 10. Oya na muto wo gusabiriza n'abanebwe. Ndababona mwahageze. Dusanze ku ifamu yindi y'umworozi dufatanya gukorana. Yego. Izi nkoko nizo twamuhaye. Marororera ahangaha. Ni nkoko 2550. Ziba zifite iminsi n'ubungubu z'uko. Zimaze iminsi ne. Zimaze iminsi ne. Hano ko zimeze neza zirimo zirarya. Zifite imbaraga. Murari. None subu. Iminsi 45 azabaga. Ko numva habari mu bushehe bwinshi ubu nta kintu buzibangamiraho. Oya buno bushehe nta kintu bwazitwara. Bitewe nuko ziracyari ntoya nta mababa zifite. N'ubundi tuba dukeneyemo ubushyuhe burigera nko kuri 32 Ubu izi ngizi muzazisarura ryari? Izi ngizi zizera mu kwa 10. Rebera kuri yanuzemna. Ngo zisigaje iminsi 42. Na 41. Ariko bantu ko tubabwira ngo mwakoroye. Tukabibabwira tukabisubiramo umuntu ntago yakoze aferi nawe. Wabyumvishe we yarabyumvishe. Noneho twebwe ikintu gikaze tuguhereza n'umuntu ugomba kujya zikurikirana. Si nguyu se suwose. Turakugeraho twagusobanurira. Veterinary ababirimo. Akajya yirirwa areba. Tukagufasha. Nuko uvuga n'ubundi nuko wazizanye gutya. Ukora kalendari y'uburyo zirya. Igihe cy'inkingo nko ku munsi wa 7 tuzatanga urukingo. Yego. No ku munsi wa 14 no ku 21. Nuko uvuga rero abari higiye inkoko zazibagira n'ubundi babiriho. Okay. Umunsi wa 45. 45. Urabona bizaba ari ku itariki 27 z'ukwa 10. 20.
nuko ngo iki kiraro tuzaba turi kugikora amasuku. None se ubu ngubu zizaba zageze zariye neza. Ubwo nk'ikiro izaba zifite nk'ibiro bingahe? Imwe ni ibiro 3. Ibiro 3 zitaho neza. Zitaho neza. Wayiba kavamo 2200 n'ibiro 2. Hano banjye urahita ukubona kubyumva ku isoko umenya amafaranga wabonamo inkoko 2550. Harabibabwiye dore uyu yarumvishe dore inkoko do iminsi ine inkoko ze wowe ngira ngo veterineri karame abantu batekereza ko hari umuntu ndebera babandi ubona ibintu mwakoze ubwo hari abantu bavuze ngo inkoko ngiyo zirwaye zipfira rimwe. Ibyo bintu izo mpungenge zibamare kareba iki se bari wagatetseho se pfira rimwe ukumva umuntu bamuciye intege yo gukora uwo mushinga. Wowe wamubwira iki? Inama wamuha? Izi nkoko ntabwo zarwara ngo zipfire rimwe. Ntabwo mvuze izi gusa. Inkoko zarizo zose. Ukuvuga ngo inkoko ziba zikingiye. Iyo zirwaye kubera ubu zihoramo uhita ubona ko zarwaye uhita uzihereza imiti. Iyo miti yo zayinyweye neza waguze umuti nyawo uvuganye na veterineri akakubwira umuti ugura inkoko nta kintu zirakira. N'indwara zirwara ntabwo ari indwara ibikanganye cyane. Nimba rero ushaka gutangira nawe ubworozi n'ubucuruzi bw'inyama wagana Livestock Bank. Nimero yabo ni 0788 92 yego 72 75. Ubundi nawe ukigerera ku mushinga wawe. Uramubona ko yatangiye. Uyu we yabigezeho. None se veterineri shaka umbwire bano bantu bari hano ese izi nkoko zingana gute? Izi ni inkoko zitwa Broiler Ross 308. Zimwe z'inyama? Inkoko z'inyama. Tanga inyama mu minsi 45. Izi umubare wazo ahanga ni inkoko 2500. Inkoko 50. Yagashwe muri livestock kagurishwa 1200. Icyabiri tukakakugereza aho wororera. Ubwo urumva ko uramutse ufite nk'ibihumbi 50 ushobora gutangira umushinga. Biterwa n'ukuntu wifite. Watangira umushinga 40. Veterineri akajya kugeraho rwose agakurikira. Ariko veterineri nawe urabashotse. Nase batangira inkoko 40 bazagenda bazigaburira iki? Ubu ugomba kuba ufite ibiryo byinshi. Turagorana iyo utangije inkoko. None se uravuze ngo ubwo ufite 50 ngo watangira umushinga. Ariko wenda natangiye gusarura by the way. Veterineri tugereranyije 50 ushobora korora inkoko 20 harimo n'ibiryo bikeya byazo. Oya 50 ni make. Uko n'ubundi kwituragiro dutanga guhera ku nkoko 50. None se ikindi cy'abantu bafite 50. Oya ahubwo bayongera. Bashaka bakayongera. Inkoko 100 tuzigurisha 120. Yego. Ukuvuga ngo inkoko 100 kugira ngo uzorohe no kuzigura birimo wategura inoti 450. Inkoko 100 muzigeza ku mworozi zimugezaho cyane. Ariko munsi y'100 kubera buri karitiri irimo inkoko 100 ntabwo wamushyirira n'ikimwe cya kabiri. Umuntu agasimba. Ariko guhera ku nkoko 100 kuzamura baziguha. Yego. Ubu rero muri kubyumva ko bafite inota ya 100. Mukura amaboko mu mufuka akazikuze. Inkoko zirakura inkoko 100 upaka ujyanye ku isoko. Ariko hatajemo ibyo kuvangura hemba abakozi ari wowe uri bubyikorera. Ari wowe ubyikorera. Inkoko 100 ntabwo wazana. Hanyuma veterineri bakamuhemba iki? Ibyo ni ibanga ry'akazi. Umva ndi kubaza veterineri. Oya nukazaje utuma umuntu amena ibanga. Nari ndimo nkubwira ni inkoko 100. Veterineri n'ubundi tuba turi bumukoherereza akakugira inama icyo ukora wowe uravuga ibyo ukurikiza ibyo yakubwiye. Yego. Ntaga kwishyuza. Veterineri wacu biba ari ubuntu ni service agomba guha umworozi wacu. Nk'ubu urabona ko jewe 100 ryo ndariti. Nase ugiye gutwara inkoko z'umworozi yiguriye. Atangira no kugurisha. Oya zimeze waguze ku biro.
wana no kugura ku biro rero guys ariko ikibazo cyakubaza veterineri ni kimwe ko bavuze ko muri izi nkoko z'inyama harimo n'inkokokazi ziba zirimo koko ziba zirimo ariko ntabwo zitera amagi n'ubundi nazo zikura cyane nazo zitanga inyama mu minsi 45 inkokokazi ari gihe wanasanga iri no kurusha ibiro isake yego ntabwo yatera baze rero mutunguye mugiye no kubona mugasanga zateye aho yabibaze inkoko iterera amezi 5 nase ko tuzi ko inkokokazi itera ntabwo batumigezayo iterera amezi 5 ariko amezi 5 ishize igihari yateye reka da ntabwo yatera abari izi nyama ishobora kugerayo ikazatera nko mu mezi 8 yatera nk'amagi 5 igahita isaza wundi naguhaye wa Nyamata nawe afite yaguze za zindi z'amagi yuba bugura ariko babwire dereve uzijyana ku isoko niko zijyana ku isoko no tuguhaye inkoko 100 turenzaho inkoko 2 ari bonus ya 2%. No gusogongeza. Ni ukuba utwaye inkoko 3,000 tukongeza inkoko 60. Inkoko 60 rero ushobora gusoza ari nazo wenda upfushijemo zonyine inkoko za 3,000 zose ukaba wazijyana ku isoko. Yego. Kandi zikura neza inkoko zacu abakiriya bazifite ubu ngubu barishimye cyane. Nase ubu ntibabona ko n'uyu nguyu ubuzina zahaze. Ziba zasinzira. Zizahaze zananiwe. Tuno turasa neza kuri. Zimeze neza cyane. Ubundi inkoko umushwi ubonera aha ngaha ko uzakugirira inyungu. Kuzibara ntabwo bibavuna. Oya ntabwo bituvuna twe tuzibara tukizishyizizana ako kanya. Uyikura mu ikarito ubara noneho yo zimaze kugeramo hano ntago wazibara ubwo wibagiwe kuzibara mbere biba byapfuye waba wahiye ariko niba mugana ikarito zifunzemo inkoko 100 ariko hano ndazibarira ntago wazibara ndazijyana yewe navuganye n'umworozi mwavuganye n'umworozi ubwo rero kandi nanjye natagiye gusarura ubwo rero agira ngo menye ukuntu tuzibara ariko bikora ni ukuvuga ngo umworozi umukimbije zikiri nto oya tangiye gucuruza cyane ariko urumva imibare ye iragabanyutse ni imibare niba ari kugurisha nk'inkoko y'ibiro 2 akaba agiye kuyigurisha igifite amagarama 90 mu buryo twumvikanye ibindi rero ushaka kumuvugira no abo bumvikanye ku giciro none se na Livestock Bank akiguha veterineri uyu mworozi nawe ari muguha veterineri uzikurikira nawe ari we mumurikiranira arazikurikira ubujyanama kuri telefone zabo nimba yavuganye n'uzi mugurisha ubujyanama kuri telefone tuzatubumuha tunamusure nawe tumugereho ubwo rero muri kumva ko ibintu biroroshye ibiganiro byacu nakagaruka hamwe na Livestock Bank nimero ni yindi 0782 92 72 75 ubundi nawe wiyororere dutera imbere kandi ubu ngubu vuba uyu mworozi tuzagaruka kumusura zako zuzuyemo hano muharebe ni hanini harisanzuye ibiraro ntago ari ibiraro birenze nge numvisha avuga ngo ni ibiraro biciriritse ariko nabibonye oya nabibonye mbona ahubwo birenze ubushobozi Njye narizi ko ari umuntu wafasha nko kuri abo bakiri hanyuma agakikizaho amatafari ariko urabona ko ibintu ari sawa cyane uyu yarubatse n'uruganda wewe ibiganiro byacu nakagaruka impamvu yamaye ziri 100 agiye no kuzana izindi yego wewe ibiganiro byacu nakagaruka kuri Amag the Black Official turi kumwe n'ikinyobwa cyiza cyane B1 Gin ku isi hose turi kumwe n'turagiro rigezweho mu Rwanda ari byo byanatuzanye hano tukaza gukora urugendo shuri k'uyu mworozi ni muri Afurika mvugira ngo Livestock Bank Rujama Phone Shop ni ahantu ushobora gukora telefoni zigezweho ariko wazabwira Rujama nawe akaza kurangura inkoko ubwo se uri mu biki vuba rero dupakire twigendere kandi mwakoze cyane kudukurikira kora subscribe
utange comment, utange like, nimba ubishaka ukore share, ubwire mugenzi wawe ngo nawe wakorora bigashoboka. Tuba ex bubunebwe kandi tureke ibintu by'amashyari. Oya ryo nago wari babuze. Oya amashyari mabi. Oya.